29 minute. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أده 29 minute من سلسلة سويس من برنامج مها بيفرنا مرحبا دنما. أده ألومنج مي برنامج كي جميع سلف के इंडियन रेडियो सलफ उन तैयार को कुरे गिंदा प्रोग्राम है कम में बुधदुए है गिरे दिहागड़ी तिरी हम दिहागड़ी फंसास नोया का अदे कम मेरे को समा वाकी खास मौलू तक अलवन कनाडा कुरे गिंदा मी प्रोग्राम के मेरे के खास मौलू की सहा मनहज अदे मेरे अलवन ने को स्टूडियो का मैंने भी अशेख मोहम्मद सिनान शे प्रोग्राम हरा वांगे तो मेरे अलवन के मौलू की सहा मनहज इंशाअल्लाह अलवन ना मी मौलू का एक ही मालूमात मेरे लिबेगन इंशाअल्लाह दान शे मौदन कुरे वरन अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम अदे अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस्लाम दीन मिस्तकुना बयान को देवा फनी वस मी इलाह मी दीन मिस्तकुना बयान को देवा फनी वर साफ को तेगा एक तेरेगा इबादे मी आमी इलाहु वही बसफुए बाद अदी हम फजान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकलेग फानु ग अमल फु तकुम वस हरमन्नन एब दक्कवा देववा ए वहीयन ए विवे तकेति एगे अमली बा हरमन्न में दक्कवा देवने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहकम हरमन्ना मी दीन अल्लाह सुब्हानहु व तआला बावल वन इल्मा अदी फदा अमला की देबा मी अद एवा एक मी कच्चे गुतुगा एवानी बावल वाफ एहकम अलगोड़मेंगे में फुर्तमा अलगोड़मेंगे मचा लाजिम वेगें वा कमेंगे ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलगोड़में तबाव ए दीनी इम्मेहा कमेंगा अलगोड़में तबावान जे फरात की ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे के फहोगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी दीनु के मतीगा मी सहा अकीदा के मतीगा सहा तरबियत के मतीगा एकदे फान मी तरबियत कोरबे भी एकदे के फानोगे मैं सहाबी एहकम मी अलगोड़मेन्ना सहा मनहजें इंगे इरुगा वरा मुहिम कमे मी दे फरा हकीकत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदे कदे फानुगे सहाबी अलगोड़मेन्ना इंगुंगे वरा मुहिम कमे इसोब की ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अल्लाह रसूल अलगोड़में तबावान जे फरा अदे फदा कदे फानुगे फराय पुलुन तरबियत वडागने बेकलुंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी एहकम अलगोड़मेन्ना किरत कुरान की दलील तंग अलगोड़मेन्ना दिबें मी अल दिबें ए बहोरी अलगोड़में तबावान जे अलगोड़में ईमान वों मी बिना कोरम मी जहनी अलगोड़मेन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर देवे बिगोता सहाबी बेकलुं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरिहुं ए तरबियत वे वडागने भी मी अल कोतुग मच्चक्का अदिम फदान सहाबी न फहोगा ए बेकलुं के फरापुल मी तरबियत वी आदि ताबी बेकलुं गे फवतुन ताबी बेकलुं अपुल मति मी तरबियत वडागने वी आदे अतबा ताबी बेकल न फहोगा या अजीलुगे बेकल इनका मलगोन में किरत कुरान होगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी एक आयत होगा बयान को देवाफे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी इतिबे वी गोई एरुगे इतिबी ए बेकलों ए ईमान वे वडागन्ने वी गोई ए हक्कु ईमान कमा अदन फदान अल्लाह सुब्हानहु व तआला वनी ए बेकलों गे ए ईमान वडागतुमा ए बेकलों गे तरबियता मिहिम मिहा कमकन अल्लाह सुब्हानहु व तआला रुस्वा वडिगन वाकन इलाह वनि बयान करवाफ एहबे बयान होगा इलाह वही करवाफ रदियल्लाहु अन्हुम व रदु अन अल्लाह सुब्हानहु व तआला या एबामी हम बसरुहने अल्लाह सुब्हानहु व तआला एबामी रुस्वा वडिगत इनको मी इंगंदा कम कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम गाम एबेकन देके अल्लाह सुब्हानहु व तआला रुस्वा वडिगन नवानी मी आदि अकीदा गया सुलूक गया अलकन कुरेउम गया मी एम्मेहा कमेग्गा ए एम्मे रंगलु गोतुगा अल्लाह सुब्हानहु रुस्वा वडिगन वा गोतुगा वातिक एंका मलगोन मेन्ना मियोती ए बेकलुं अदाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारी हूं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बा ए होदवा मी कदे होदेवी तकेती ए होदेवी इल्मु ए गोतन मलगोन मेन अद तबाव ए अलगोन मेन अकीदा कम गोवी नमस अलगोन मेन अलकन कुरुन कम गोवी नमस अदियन फदान अलगोन मेंगे सुलूक कम गोवी नमस मी मिहा कमेंगे मी अदब अखलाक कम गोवी नमस अलगोन मेन ए गोतन अलगोन मेन तबाव मी हागियत गो सहा मनहज की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकले फानु सहाबी अदे फहुगा मी अद ताबीन अदे फदा अतबा ताबीन ए बेकलुं इतिबे गोतुग मती अलगोन मेन तिबेवुं
e bekalon e hingewi gotuga algon me hingon ekam bayan koraba rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fu koraba fe khairun nasi qarni mistawun kore emme heyovegen wa qarnaki mitiman kalefan qawm mi zamane not qarun egarun ehmane ki egarun ki ei sahabin qarun den efa thumma alladhina yalunhum den efahum anna qarun thumma alladhina yalunhum den efahum anna qarun emme heyo qarnaki rasul sallallahu alaihi wasallam qarun den ege fahuga ade den ya qarun egmane tabiinge mi ade qarun den ege fahuga ade atba tabiin qarun ehmei mistawun kore emme heyo bay gotu emme hew karunu ge gotu ge fawani e qarun ehem kam algon men machmoti e tin garunu ge bekalun algon men tabaw e bekalun e bayan ko devvi gotan algon men e devvi manhajuga algon men sabitu e ko inden fada aqida kam go vi namas algon men mi adab akhlaq kam ga vi namas algon kurun kam ga vi namas mi ham kam ga algon men e bekalun ge manhaja e bekalun gotan algon men balan ibuje mi ham kam mi algon men na mi algon men aqida ya mi ha kam algon bina kuranje usulaki shami alomenge rajya gane firugatake ne tettam sagalon ga wattere kamantak mi fanna waroge firugatake nonne ama hodosone wal jamaatu huriya be huriya me sahake mi taba moneka ilmu ebeyge farat misaka boditi ilmurna bayafiya ebeyge farat ilmu hama naga ilmu verin hama huriya me sahake hami istimal ko me bayakmi badani enna bas mi dini gotum fikuru tafatu women along terege sama ule ingeto ei mehmedanawani hama kombaya gos mi dawa korani ahara menne metibi emme so hama naju salaf sone hama naju ahara menne metibi kale mena nona metibi ehna asbaki mi bes kamegge tafate along mena kanno fene along kuri sadibaki ebbes tafate ha dini gotum sno fene hano saki e dawwa eba kurebe eba kobatu kinet wegen to me won adi algon me waraboda mi hamfadan dannan jehene rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale faanuge e manhaj nuwata ebe ekale faana bayan koddewe vidi ekale faana bayan koddewa fani war saaf gotek mati saaf usul tak mati ehme rasul sallallahu alaihi wasallam hadith ko qurawa fani taraktukum fi mahajjatil bayda kailu ti al-lailuha kanahariha timan kale faana tebe mi do korabani war saaf sida magigge matige emauge reganu bas duwaluha aliwani ani have saaf magigge macche mi do korama ehinkamu mi algon menge tere minha ko misalaka algon meten kommi ki sei kommi ge sunu misa hurdan kushan hurdan gohin hurdan adem fana libe ilme gos fahare ge hurdan mi emme furi hama no fahare ge kulevidan ennamas algon me denegannan je kam ki ilmeri mus bayan korwa fa usulen ei minha ko bedwa ver kurma minha ko sahha manhajum beru kurma mi kankan astu hayatu binawani mi ahlus sunnah wal jamaat ge note mi manhaju ge aslu sahha manhaju ge usulaka mi khilaf wa kam gawan algon men dini kantaka balalun khas kote aqida ge masal tak algon balalun algon men fenigen dani usuluga ilmerin ham ekche kiyafata usuli masal tak misal qadwa badar ge masal ahlus sunnah wal jamaat ge sahha manhaju ge ilmerin mi kiyafan ekche e qadwa badar kam gavina mais allah imam kam gamin allah subhanahu wa ta'ala sifatu taka Allah subhanahu ismu furtaka imam kam gabin mas enos baikal far'i masata gabur tafatak mais mane aslu mastana far'i masala misalaka ege masalen ei hama ilmerin bahus kurawa fa masalen ei mi adam ge fan furtame olubevi aslu hama qiyamet duhoga mi istakun hama wannane swarge gato furtame olubi ei mi bai hadis ta unge badibe swarge kan wanna kamuga ade mi furtamane alashi qiyamet du mi istakun wannane mi efadan edalil qura kala baikal hadis tange babe enga mi aqida masala enas far'i masala swarga waakam huriya ilmen ittifaq enamas ei algon men ane mi ei adam ki fanolo swarga gato no te hin swarga gato e ka tafaq tange baad hama gato misalaka mi anhenako misalaka mi bananaka defiri henna kaawne ko waakam gawanam qiyamat do kom firi to italon dibeni mi hagigatu aqida ge bay far'i masala mi masalegga mi hakodi faharega mi tima deke go node misa go switch kam gawana ena bi du'a ver kurma en manhajum ber kurma mikan kam ke vesadege hodde vegen wa adi kan ka benno ai ki ebeluga usuli masale ga khilaf jiya noni ai gotakan hagigatu ga ber ko gotakan heden anika efada miheka go hin jikam gawana efada mihkam je nasihte wa mi je hagigatu di bayan kore fadan algon menge mujtama baladaru ga algon mujtama ki duniya ge hin mujtama taka ala balaru ge hori khiyal dini gotum hori khiyal tafatu untaka
ekeki firqataka mikankam badadaru algon mujtama ki haqiqatuga Allah subhanahu wa ta'ala rahmatun ifad kankam waram madu mujtama ki algon denne vidan en kamek gadi tafatu kam gabi namasial tafatu furi kam gabi namas ifad kankam ki haqiqatu algon menna e mi qur'ana sunnatun algon menna dalil dakkagen mi adifa qur'ana sunnatun algon men ruju awen ha algon menna e bahikki adiham fadan algon menge mujtama kimi in ummaten in mujtama gotuga Allah subhanahu wa ta'ala leve fada e bay gotuga leve fada hama e bahege maccan algon menna adi vidana kame eno sega manenno ki huriha insan ekachike kiyani yal tafatu hunnan ilmu gesaki mihingo tafatu waradan ehnamas ahl sunna wal jamaa nota sahha manhajuge usulaka khilaf nuwa kam gawanama efada mihike bidu everi kam ga hada haqqu sahih manhajum beiru fo mihikam ga hada ya adem fadang im fadam min hadi ma gota ichi kiyuma faalo ichi kiyuma fada kankan kurma ke vesade gei evesa hudda begen wana gotenno enos mihige kushen hote nota mihige kushab bunay fwani bunay fujkam ga wanama ikan hoti emihe nasihat teriwedigen nota eki kaaku kan nenge gota ikan kan bayan ko digen ei ei rangal go nunkama ege balgo rangal gote ki mi kan bayan ko den enos mihege mi shakhsa mihege shakhsiyatan nota mihege isma mihege nama mi hadi hutu wannana gotan ichi kowma adin fadam bidu awir kurma tafatiki firuga tahuga nantakun gowma mikan kama ke vesade gai istan mujtama gai gotan fadam hunnan jehne fadakan kamennu eki algon me bisna e algon me mujtama ke Allah subhanahu wa ta'ala in ummate fadan levi ade ummate fadan umatta ka algon men e fada ummate gotu ge hediya to algon men admasake ko shawante ane fa kulle badde kimi ule defi kur enge to fikura kiyane hai mihum war fasiyan kafaru kurumage fikure den ege terega bay kudin ane jamaata wes miskite wes nara kampa kure den hawara duas sajje den ekam wes bay kudin ham ule den ege tere bay kudin ebori Allah tawba roje hose bori den ane fikure ki den war fasiyan mihum bidu veri kura fikure bahaki me kafaru kura fikura mihum bidu veri kura fikura me de fikura me ule den ane ham bafiya e deba me se kam war fasiyan kolla wara faseha bahe mehun gorimatiga mihakadi me kafir ke bunu mihakadi ate bidi were ke bunu wara faseha kama taki miha faseha onnane kametto me dinu asdo hoygatu galgonda boda hamala me aguna boda qabul korevani ginafara wagoteki e deke goin haygatu ge difa kurmattaka nuata e deke gotegga mi haygatu hifmattaka emi ahlus sunna wal jamaat nudmi sahha manhajukum mir usul tan asdo du kolla masala ege terega hama masala mi algon balanje masala mi timamen beenum wa nuata misal beenum wa kahala fatwa nuata beenum wa kahal darustan nagagen ilmiring darustan nagagen eti feturu eman timam beenum wa goy beenum faturan beenum ehnama sege badalu algon men ilmiring bas furtaka bisalgon tabawan jeni qur'ana sunnat sagon tabawa mi jeni haqqu hodu mattaka e haqqu faharga wedane mi faharga algon beenum wa gotaka bes nuata adi faharga beenum wa gotaka sedan haqq ehma hami hagid haqqa tabawma kiyei aj algon menna dekolo vi kamuga venam segutin algon tabaw e ma algon men jene tabaw esal haqqu timay tabaw menno ege badaluga mi algon men tabaw jene haqqa ehnam en ya khilaf algon menna fenige medani haqqu abad timam menna tabawa jehche ko kologada kormuge ka ruhe me woni mani haqqa kiya abad timam ule go nuata timam men ule go kam go hada kam gowana mei hagigatuga e gos manhajak nede e gos ar boda faaga misaka fikuru tibe kudinge farat hamage chiki nge dama emi hon coffee ham komme kam sarangalo emi hon kunukure olige was goskam ema algona ke hinwe insanu ehem wane nedetto misaka insanu naki misaka kurevena bay enno saki emi hon gabu kurani emi hon wayaki question nokora den ehem mi hon kara horiyakam ki kok gotuga adi hage kurindene feda misalaka islam din gabe mi bayka mi kommekam gesugura usulta ke wer kana alwada misalaka miheka gos bahe bonawoni nota miheka gos kam korewoni nota fahar aqida ya misalaka bahe misal hil ahmediyam e khilaf wa kam aqida e khilaf wa masal rangal kormatta ka rangal korinje magosebe islam din dakka dewa ege terege miha nasihat teruma ekan kan reach bayan kontinuma ekan kahinnamas ya khilaf miheka bonawe eme bahege sawon miheki kafar ekkam gahada miheki bidawir ekkam gahada adin fadan emiha koffa hori emiha hiyukame do kolla nagala ek badal gene ki ei brana ko magfrid fawa mi hekkamuga bala adien fadan e fada mi heke majdiuga nishinuma gowa
ika kanta kurmaki algon men mujtama tere hunnan chen kan kamenno hasawti algon men devehi mujtama badadar kurin denne fadan hama aqida usul tawgam ikacche kiyan wala henwas baik hala mi fiqh nawaz no tami zamano ga mi honna baik ka masato ko musre khilaf mi asu mi misaka mi adi akam go wi na mois haqiqatuga aqidage usuli masatawga i hama ekacche kiyan ole kam gwana algon men jene ekan kam algon men ihtiram koran jene kurin denne fadan hama algon men mujtama ki ei ehem misa ehem mujtama gori misaka shi'inna adem fadan rafidinna adem sufina adem fadan ennuwes ekiyeki islami ekik firqatakum getere hage godu gene fara mi bariye fawan wata salame fa mujtama algon mujtama ki ehen adi baik adi kankan hori kam gana ekan kan algon men ngoti algon men kiyaadinu algon men diinuge bayan ko devwa fa usulta ko terekam islah kurmatta ka algon masake ko enmas ya khilafa ibbay kone bak ecchi gomge sawbun ege badaluga islahumge badaluga ege ter mimani zati masatam wana misage ibbay ki khawarij kam gon anebbay kone bak murjiya ke mi gon koim wagote ki mi ekada ege ter zati masatam wana haqqu hodumenno ekba zati kankam wani dem wagote ki adi haqqu ngona saguta mi ek haqqa tabawa ka ben menno මේක බදලුගා අල්ගොන බේන හක්ක තබාව වකි කොලෙ වකි මිසාව වකි මීහෙ කො මෙහෙම මේ අල්ගොන දිෆා කරමන් නෝ බේනවන අල්ගො කීතු තෝරවාන රසූල් සල්ලල්ලාහු සුන්නෙන් එදක්කා දෙ මග සලෆු සාලින් තබා වඩා ගන්නවි මග අවමන්න මේ ෆෙන්න මන්සරුනා දෙන් ඉවේ අර්ථකුම් යාර දෙන් හම හීවා කා දෙන් බයි මීහුන්නක් දෙන් අනේ බයි මීහුන් ස්වර්ගයේ වෙද්දුමා ස්වර්ගයේ නිරුම නරකයේ වෙද්දුමා නරකයේ නිරුමගේ වාරස් බයි මීහුන්න ඔන්න කහල කොතක බයි මීහුන්ගේ බහරුව මේ හුන්න හිසාව බදේ ඉගෙත් අර හම ඒක අර්ථව සම ඒක මන්සරත ෆෙන්න මුතන් අද මිරේ කුරේ මිදනි 29 මිනිත් මේ සිල්සිලාගේ සව්විස් වන ප්‍රෝග්‍රෑම් මිරේගේ ખાસ මෝදුව කි صح منهج جالمناكم بري استوديو من الشيخ محمد سنان شانك سما مي شيخ موضوع كوري ولا هذه حقيقة مي algon bayan mi algon ade mi faha kollam beenawani hakikatu efada kantatta hoge teriya algon mujtama tere khassa gotiku zuwanu na adem fadan inu ekik mi mus mikam kam gotere astu vettigenda eme muhim esawbaki astu ilmu madu mane ki hama internet un ecche badala afnat internet un ecche kiyala afa madamaivi misalaka ilmu mi eta zamana wala misa ilmu ngani fiti baya kadma ecche hiko e hilafa algon bisnamvi kamaki fahareggaadi algon men misalaka miyada misal miyadu nota madamadi kiyada foteggaadi nen echinga de fenidane fahum ehema misalaka dihar wande noto ihar wani kiyumuga ilmu hasil kurumuga heda koffa hori mihako ene olni kihine veto enne olen ehem balade vidana adem fada kobato ego dicha wahaka dakka ekankam kihine okkametto olum filom megen muhim gam ya khilafan hama miyadu fotek kiyada fevi men mihaki afarnotu men mihaki bidwa verinotu men mihaki ei khawarij notu mifada usulaka hagiyakodi mi besadege ei mifada usulta ki mi sahha manhajig aslan jehene usulta ke nomi ege badaluga ilmu misalaka faharega timanne nenge echinge aneka singi foedan adem fadan algon menna wara muhimukai mi ilmu genu miya gina fahara algon men fenige midani mikamuge tere gina fahara wadigem midani mi ilmu wes ma bodan hasul nukofati be bay zuwan kodin wadigen data mi fenna kihinekkam mi wani kinota sharoi ilmuga kihinekkam wani ki sharoi ilmaki kobakan ilmeni bayan korwa usulta hi kobakan nangala nenge waki gotakan not waki fikurakan unna gotaka mi hayan ekankam visnu mi visnadinumuge sawu nota visnumuge sawu by far mi efada kankamuge teriya wadigen datan algon men fedigen mi yanne enkamu ege badalu algon men mi algon men rujuwam vi ilmwerin sahha ilmer nota mi sanham mi sahha manhajuge e sabit we tibbevi ilmeringe basfurta kalgam rujuwam ve ebbas fulege hifa fanet bas ful dukollumuge badaluga ham kihinetto mikantata mi wani ilmerin kihinetto bayan korani emi ilmeringe amal korevi kotan amal kore to mase e badal amillen ilmweri wama amilleya zati manne ki eddu fotek kiyala fei ma bodu mi hekkamuge gotu dekinchikamuga wana me haqqu manhaju miya ekkibawegen kobakan kamsa shewara barafa kolle kamango enget misaka me ek dinan alab misaka shawgoriga men diinu gatira men ala wanna vai zuwanunna mi fikurtoga mi wara bada focus kore like emihun atla gatuma ham ek emihun ama aroko lako tibba ham gos emihun ge bolan sawar wegen mihe ne kyagen den hama e bas wara bada ama kure data alona fenege to e malan suwalaki ane kobato emme boda bisnen je rakka tiriwan je kamaki mihen misaka ala dina wanna
zuwan khasako ad emme muhimu emme furtam ekkamaki ei hagigatuga algon menna ebainge misalaka ihinkan kama badaruba misalaka miye dalgon bayye vela fahama doctor misalaka miweni goteke bonimaka algon menna gosam badara miha misal fote bada fe doctor rangala kanune kandai boni an et dohe bande ilmu gane furi mihaka khilafa mi bonani emme dohe ga mi fote kiyala mi algon me visnen je wara muhimu nukutai adin fadan algon menge tere wara bod aabaka nota wara mi hadikama kawani misalaka eta dohe banden misak doctorikan kiyawafa hunna mihako mi ene adimala mi bonani anika bonani ene ka evese cenge mi hanna hakikatu algon menna egote ekam deeni masalen annaru mi evves sadaka wara fasih ka hama miedu deena misal deena ki coach ekan igonima kulli ekan hama mihne ki kafara mihne ki misal bana mi bana community ilmede ki bidwa veriye not ikhwani not mi fadda nannan egota hakikatu ka bunaru algon badanjene kihinetto asto ekan ta onnani ala tafsil ko war rangal ngam banje adin fadan ilmberin ekan kam ngengulu wafa manhajigi ko bato algon badanjene mihun bidwa veri kurmu ngengulu wafa manhajigi ko bato adin fadan mihunge munna kuttan islah kurumuga mi adin ngulu wafa awa adman mi ad manhajigi ko bato algon me ungani daskornge bajje ekan kam ekan kan neengi ege sawum wagotaki hama wanna gota mihun adimalan ichchi ko ma mekan kan koram fashaf kam gawanama miya halako egen dan ege badaluga ilmu genem wiha ilmu hasil koram kihin to ege fahoga ilmu genem fahoga den edem mi sai bonam waiche miha bonam wan algon bisnawa dawa imam malik rahimahullah ekadege faano fatwa devon ekade faano fattawa fani haddiha ilmu verin ekade faano fatwa devene bayan korbe එහෙම ඒක මානිකේ බොඩේ තියෙනවනේ වරෝවර මීහක ඉල්මෙ දිබිච්ච කම එකමක වරෝවර වාංගෙ බජේ එහෙම මිහොන්න නෝත එහෙම මිහොන්න එංගෙල් දික් කරුංගෙ බදලුක තිමා මිල්ල නෆසුක හොරි මස්සල් තකා මිකන් හොද මට්ටක එහෙම මේ ෂේ ෆෞසාන් මස්කත ආද ෆතුවා දෙවා ෆේකට බයන් කොත් දෙවා ෆනසහතු ගතුවා එහෙම මිහුගේ කන්තක බෙලු මිසා කුරීගේ මිෆුරතම් තිමා ගමිල්ල නෆස බලාෂ තිමා මිල්ල නෆසු කුත්තක බලාෂ මිකන් කම අල්ගොන මේ වරබ්බර රියායක් කරන්නේ වජේ එහෙම් මිස් මිහුගේ කුත්තම් හොදා එහෙම් මිහුගේ කුත්තත් බයන් කරුමු කුරීගා අල්ගොන මෙන් අමිල නෆසාදේ තෙරේගේ විස්නාවිල් නෆසු හොරි කුත්තම් අල්ගොන මිස්දා කරන්ජේ අල්ගොන මෙන් සහ මන්හජා කෑරි කිහාවරකත් අල්ගොන බලන්ගේ වජේ ඒක බල හම එම්මේ කමගේ හිෆාෆා එකන් ගෝහියා එනකි සහ මන්හජ බේරු ෆුරි මිහ කමගේ බෙලුමා එකන් කම කේ වෙසාදේගයි වෙසාගේ රංගල සෝලෙක් කමගේ වෙගෙන නුදාන් අදින් ෆදන් ගිනෆාර අල්ගොන මෙන් නම් එෆද zuwaanum fennani hame kan ekkamege hifan ulet misa hame kan tawut no tham kan takfir no ta kafir kurun eiden mihege horiha kam ekkam go balan ek bodu angon islam dine ki mi amadi baawar kan take sun gina fara wagode ki ifada kan hame kan emme kame golen hada mihage akhlaqa suluk rangal kurma miha alu miha kura alukanta rangal kurma ekankama beenuwa ilmu hasil kurmu badaluga abadus mun ekam goletan fenna ekam sababun emiha kura alukanta wes rangal nuwege medani sunnatay ko taban nuwege medani adin fadan enage suluka akhlaq gaws baar masat jihimena ehme ege badaluga mi rasul sallallahu alaihi wasallam sahabina tabiina ebekalun ilmu hasil korebigu talgon hasil kore to badamwi ehem mi honna kanta kurmuga badal infurta algon men ilmu gane algon man kiya ilmu erinna noa haluga ehem ismi honna egota mi ichche jahan wata mehem ismi honna bidwa ber ko fata kanta kurma ke sadage සහමන් හජු ගන්නානේ උසුල් තකේ ෂේග වාකුලක වර ගින දෙකේ විජ්ජ ඉල්මු හාසල කුරුමුගේ වාහක ඉල්මුගේ මුහිමුකම වර ගින අලගොන මිරේ සම පොරකොට බෞතකොල් තර අඩේ ගෙච්ච ඉල්මුගේ වාහක මුහිමුකම ෂේග වාකුල මේගේ මෞලෝකී සස්තුක සහමන් නජන ෂේග වාකුලක වර ගින ඉල්මු වර උංගනමුගේ මෑකම ඒක මුහිමුකම අලගොන ඉවිගෙම් මිති අලගොන තර බයකුදින් ඉල්මු අනේ උංගනමකි එයි එහා මුහිමුකම ගොතු ගන්නු දෙකනි සමහරියතුක එමිහු එබුනේ සහ මන්හජ ගොරවනි මනි මුනිය කොම්මෙන් ඉල්මු හස්ල කරක සෞදි අරබිය දාකන උජේ නුනි වාක මෙන් තාකන උජේ දාක එමිහාගේ බුද්ධියන් ඒ එමිහාන් හොරවෙනි සහ මන්නෝ කන් එගුනි මයිසවන් නෙමුනිය දැන් මේ රංගලේ දැන් බේසික් එංගිරන් ජේ හගීගත දන ෆුර්තම උන බේසික් එංගුමට්ටකා සෙම මුහිම්කා මිසක් අරබි පස්සෙන් අස්තු හගීගතු ගින ෆාරන් අලගොන මේ මිසාලක මෙවනනි මෙවෙනි ඉල්මරක විදාලුවේ මෙවෙනි වෙරික මිසාකුණා කෙල්මරක විදාලුවේ බුනිරු එන් ඉල්මරෙක් අස්ලු බහුන් නොත එබේකලුන් එදියුවා ෆොයින් අලගොන මෙන්න කියාලන්නේ ඒ වර බොඩ මස්තල නොත මිසාලක අලගොන කුන ඉදමාර කුරේ මිසාලක මීහකු නුනි ඉල්මරක හැම්බුන ෆියා දෙන් අනකස ඉතරම් හොදින් ජෙනත
mi ehme em furta misal efada matida misal mi huna hukum je huma mi honge huri masata mi ha islah kurma efada daraja ganne furta kurin dinne efada ilmuga mi ha annakam gawana men furta me wajhe elevela mi ha kanna misal ilmu veriya ko liye foi misal ka almutane walgana fena sheikhs na ibn taymiyyah mi fada mi dalwe shaykh ibn kathir mi dalwe utag mi ane mi adal hafiz ibn kathir mi fada mi dalwe mi fada ek kam algon me kiyani komis mi translation ek as translation kiye translate kurami hage tenu tarjuma kurami hage by fara ena visnu mege fara aslu mafhum wona fara tafatuma kisa kishigem wakam hem ege badaluga efada mati darajja kam yakonna kam ilmu ei waram muhim manchenge hasigotege dini kankan rangalan engumattaka mi waram muhim kam arabi mi engum ilmeringe usul tan engum hasikomi komme ilmegge mi honna mi fundamental ba no the mi principal ba tan engum ei waram muhim kamen em egan kan negi wagoda ki ham internet on algam hawala bodeti ilmeringe misal ka kankama difuri waram bodeti fatwa tan nagan amille kiya efada kan dirasa ko aslu e ilmering kihinek kan emassatan enangawani egoittaka achi negum sogun gene fahara mi hom by fara goli alami dani hamaken ettan kol nagafa etan kologe sogun ehmi kafar kurmo taynu bedover kurum fada kadatan yana mi amalun dekin mi ebisade go mi amal kuranje usulen non eki egbaluga ilmu geneshe ilmu kimi jahilukam astu hagetuga filagen dane kame efada kantata mi hom ge kiban annani sei jahilukam ituru yemi ada mi udu kuri madani 29 minute me silsilage 26 वन प्रोग्राम ಅದು ಅಳಮಂಗೆ ವಗುತು ಹಮ ವರ ಬೋಡ ಖಾರಿ ಜಳಮಂಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಖಾಸ್ ಸಮಾದು ಕಮಿಸಾ ಮೋತಿ ಸೊಹಾ ಮನ್ನ ಜಳಮನ್ನ ಕೊ ಮೇರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮೆ ನಬಿ ಅಶೇಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಿನಾನ್ ಜಳಮಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಾದಮ ಕುರಿಂ ಸೊಹಾ ಮನ್ನ ಮಿ ಮೌದುಗ ಕಿತು ದಾವಾನ್ ade algun hama me hama bayan kollam anikasam takrار ko hama bayan kollam beenwani hagigatuga sahha manhaj bunedi kam gawanama sahha manhaj ki ei evesale ga hamakane miha kora dawaya kon dibe echno eki managi timamir sahha manhajuge tenoti timanne ki adi salafus sahih tabawa mihike adim bunikam ga vinamas e kora dawaya kon adi emiha kan adi ekam kad manfaino quran adiyane mihtamamir sahha manhajuge enoti timanne ki salafus sahih tabawa mihike egotan adi kitan wara dawwa kurikam ga vinamas ege manfaino qurane e usul taka hamataka maniki salafus sahih ebe kalun e bayan ko denot sahha manhajuga wa usul taka miha ad follow nu qura hinde genot miha egotan mule ha hindegga egotan ekan kam miha qabul nu qura hindegga hema qura kiya namaki nota buna bahki hamakene dawwa inge e dawwa adi faharega mi sahabe sudan adinu wesda ehkam e pura dawwa sahwani kurin denne fada usul taka hamataka algon tabawege so didawni dulum kidan waraga kiyakas e pagi adi e dawwa agi sabite nune adi kindam waraga kiyas misal gegete ago misal kaam ko hona mena misal timane ki muslimeke misal miha kurdan timane ki muslimeke buna henna muslim goda tabanu ami ene kitamra timane ki muslimeke adi mi adi bunikam ga masad muslim kanwan eme munin tafate misala kama bergo mega mihego raje stimanne ki divesseke adu bunikam ga wenam sene di divessakan nuwana divehisseke unanje usulta furi ham nuwa kam gawana එහෙම ඒකදුගේ මතින් හැමකෙල් තිමන්ගේ මන්හජ කි සහ මන්හජ තිමම් මිහිර රංගල කොතුගේ තිමම් මිහිර හක්කු කොතුගේ නෝ තිමම් මිහිර සලෆුස් සෝදන තබාවගෙන චිතන වරක කියකස් මොහන කීකම ගාවිනමස් ඒ උසූල් තන් අල්ගොන් මන් ජෙහනි බදා උසූල් ත මි කරබන ඒ උසූල් තක මිහ දිමාවේත මිහ දිමා නොවකම ගවානම ඒගේ සෝබොන් මසල්ත කුරිමති වාන යදි නොවාන දී විසාදේ ගයි සහ මන්හජ උනත සලෆුස් සෝදන දක්වා දෙවි ගොතුගා හුරි මිහ කෂන් වාන එහෙන්කම අල්ගොන් මෙන්ගේ මච්චන් ඔති හගීගත අල්ගොන් මෙන්ගේ amille beenum waago not amillen e fenna goin algonmen ekahir kollafa burwana sunnat algonmen rujuwu burwana sunnan ad salafus salih ebe kalun e fahum wadaagenne gotne algonmen fahumwe adin fadan ilmerin bayan koddewa fa gotu algonmen sabitu e timam beenum wa hisabuga timam hifafa anebba fatwata not anebba bahakta dukollun e misade gei usulen no eki adin fadan algonmen miga mi algonmenge dini mikwa fada kankam kimi hage duwara mi buddhiyavs ekashigen wagotuge matiga Allah subhanahu wa ta'ala midimani bawala wa ege badlo gam miha kolla kudakam ko miha bidwa vere vegen dio ki miha kolla miha ka negi kore miha khadanetikin koreve kamakun abaduge abadan yena kofur huriha he okame bekaro vegen dio miha ge dolgon buddhiyavs ege sawun qabun koreve fada kantatten onna eba kommi kesam kuk koreve ne miha kan ego da kun hodan fashaf miha kommi ki bas ku fenna adin fada abul usnan jeen ehim mihunge ku tima dakka kam gawanama ehim unus tima ku ta fennan ehim mihun
කැහිමින් එන කුත්තව අලෑවස් ගන්නා ඒක බදලුග අල්ගොනමෙන් මිසාග කුෂෙක් කුරවිච්චකම් ගාවන අල්ගොනමෙන් අනිතී රිවෙති කොතුග නසෙහෙත්තෙරු නසෙහෙත්තෙරිවේ දීගෙන් රංගලෝ හිව මග බයන් කොද්දෙනු අදී ඒක එහෙනම සේග මානෙන්නෝ ඒකිනෝ අල්ගොනමෙන් එවසාදක බේනමෙක්කම් හදාගෙන නුවානේ තිමම් බේනවා ගොත අනකව ගෙනවමෙ ෆහරගෙන වේදාන තිමන් දෙකේගෙන් අදී හග්ග ෆහරගෙන වේදාන ශාවන්තරකම එක්ගොතක ස්නෙක්කම ගේතු අයි සාලක මිහක කුෂෙක් කුරවිච්චියා මිහක කහ බුණ බහ බුණ විච්චියා එන සෙල්ලා දිනක යලමන්තරකම අනේ එක්ගොතක ස්නේ කමකේ දෙන්නවිය හමරගලවානි හැම ඒක බලලුග අලමෙන්න ෆරණි මිසාක සෝෂල් මීඩියා හැම එකම් ඉවිලාන කොල්ලා පදෙන් එනේ කී වෙන වත්තරක මිහකම බුණ මන්සරගේ තමයි हम फदान अलगुणमें हम मिगोतंग हम बरबरान देगन जे अलगुणमें मियद को एकन्य नो मिसाल का मी इस्लामी उम्मतुगा एक कोने का मिसाल का तफात वानी नोता मी अलकन्नो अदि किरिया अबरान का बिदो वेरना रद्दु देनिकी नोता मी तिमाया खिलाफा मन रद्दु देनिकी एक बदलु हम मी सहाबिंगे ज़मानो फजिंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो हिंगा बाइकल खिलाफ तंग वो सहाबिंगे में दो सिंगा एक को इसवाने एवसादे का एक को बिदो वेरी कोंगे एक को कि ये गोस में हिकम हदा मिसाबरान को मगफ्रिद फामी हिकम हदा इफदा कन क्वेश्चन होए मी ये फदा कन आदि को फाइन होए बेकल हम एक फोगा हम मी एक ज़मान खास को इमाम अहमद बिन ज़मान को इस बड़े थी हम मी मसतन मी आसवे नमस मिहा कि हर कोशी कमा एकंक आवे सारे गोतुका फिने फेनो हक्कु का साबितु आसोने रंगल गोतुका रिवेति गोतुका हम गोत शेख इस्लाम तैमिया मी अदे बेकल में ज़माना अदे फदा मी अदे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ज़माना ए कुरी हा ज़मान तहि कवस अमी ये बेकल दक्कवा देवा फन कुंका उसूलतो मिसाल का मी तिमाय देखलो वेरवा मी नोता बातलुग ति मी हुन्न गो मी कंकम गोवादु मा मी फल कंकम देवा फा उसूलकी को बातोल गन मगनी दस कोन जे हम कन एब्बेगी फाफ ए हुन्न रिवेट अदब तका उसूल तल गन दो कोल्ला कम गवानमा एवसाले गालगन में मी दे दावत को नोता मी बेनुमक असमी रंगल सह मनहज बिना कुरमटका मी कोरंजे मसक्कत वरबलो रस्तके अलिगन अन्ना शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैरन शेख मोहम्मद सियान आदि माशाअल्लाह मन्ना मेरे मी अलमगे मेरे खास मौदू सह मनहज जागले वरा अगोरी मालूमात का मेरे लिबिगे मिदी मेरे कुरी मिदी प्रोग्राम की 29 मिनट में सिलसिलागे 26 प्रोग्राम अलमन्ना मेरे एक मालूमात मट्ट का स्टूडियो वाडा नबी शेख मोहम्मद सियान इंशाअल्लाह मिन हफ्ते आगे बुध वगैरह दिया तिरोगा मी सिलसिलाग मुलिंग आ प्रोग्राम के बाद को उम्मीदुगा वकीला अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू 29 मिनट